2026 жыл 2 январ мына айдан қошқор сатқан алып кеттік мына. Сатқан алып баратабыз. 2 январ 2026 жыл жаңы жылдан жаңылық мына мал базардан баштадық. Өткені мына жерлер лай болып отқан әлі. Азыр әмі адамдар да қаз. Бақырлар қаншадан? 5000-ден? Нарқыларша? Ол жерге чөп сап қояды екен, а? Шот жақырлар екен, қараңыздар. Астыдан жем жей береді екен. Бұл баяғындай бачоктан жасалып тұр, а? Күшкадан. Қандай жақшы сөз, ақырлар. 5000-ден 4000-ден екен. 69.000-ден болып тұр, шол. Кішінекей тұрпықтыр. Бөлек 69.000. Хош, айдай, әпті бұна қошқар дағалай жетелек. Қанша балық ұна жылдас? 68.000 болып тұр бұна. Мұны әрділі алып қойым дер бұна. Жаңа жылыңыздар менен 2026 жыл 2 январ бүгін мұна. Жаңылықты мал базардан баштадық. Қысқа жаным ауыздан кел батасы. Қанша болды? Така. 9700 дейбі? 9700-ге алып тұр. Жаңылық. Сіздерге дағы бір сонын жарнама. Біз Қадамжай районының Баяман базарындабыз. Кіре берішінде қараңыздар мұна машина. Бүгін жұма күн, өте көптеген адамдар. Бұл жағы бұсы заправка мұна, емпа заправка. Ұшыл емпа заправкадан түз біраз жүргенде мұна. Чай ішемесеңіздер 24 сағат іштейді мұна шул. Инжир чайханасыға келесіздер. Шул инжир чайханасыда өзіміздің улуттук тамақтар бар. Өте жақшы бұл жердің тамақтары. Бисмиллахиррахманиррахим деп қандайсыздар жақшылар, мына шу жерге келіп тамақ ішіп кетіңіздер. Кешкісіге ашқадағы заказ алышады. Мына потолокты қараңыздар, өте сон дизайнер инжир. Шу жерге сұныштайбыз. Барыңыздар шу жерге келіп тамақ ішіп кетіңіздер. Мына адамдар отырады. Адамдар бар болма байланышты. Мен видеоны көп тарттым. Барыңыздар шу жерге шақырамыз. Bir келген адам сөз, екіншісі шерігінің достарын шақырып келеді. Жүріңіздер анамызы кетті. Дағылы шу қошқырды арқасынан кел адам менші. Мал. Бұлакай. Қаммадар бұл жер. Салам алейкум. Қандайсыз, жақшысыз? Өті болып ойды, басы болып ойды деп. Бұл қошқару ака? Я. Не бұл қошқару? Не? Ене бала екен, а? Қанша болды бұл? 25200-ге қылышып тұр мұна, сұрашып тұр. Қараңыздар, ене баланы. 14000 кеме бар екен мұна. Чоң қой екен мұна. Қой, сойғанға болады деді шул. Өзісін чоң қой екен. 14000 кеме бар екен. Аказ жинім кеп қалды дейді, өкөні 25000-ге бері берем деген оғып қалды мұна, ене бала. Жоқ ака, жаңылышас, көбей бөлік. Қадамжай районында мен елемін. Қадамжай медиа деп кірсеңіз. Башқа ешкім кебейді бұл жаққа. Себебі ең мұна акам оқшығы қиындар келеткенде улақшылар баяғында, емелер, күресшілер. Бараға бар тарт дегенде уже қачып кетшеді да. Мұна. Салам алейкум. Не бар? Кәдімі бі? Неме тартайды? Ұлаға қараңыздар. Нелер ап келдіңіз ака? Қачып тұрасың бәкәй? Қошқарлары қаншадан болды? Қошқарлар 15-ден. Мұналар екен, а? 15.000-ден екен мұна, қозы қошқарлар. Мұнағай, 15.000-ден екен. Өмір әке, базарды чоң айтшыңыз керек екен. Қарабайсыз бен мұна адамдар, батпай қалды. Мұнал жағы чоң талап болуды мұнай. Мұнаны көтеріш керек мұна, мұны уже құлап қалды. Айдан. Бас жайын арақат тұр жай. Қанша болды шығармағаныңыз? 14-тен болды. Бұл не бұласыз? Башы көрінбейді, жан башы көрінбейді. Қошқар? Қошқар, а? 14.000-ден болып тұр мұна. Әке.
Qancha bo'ldi aka shu qo'chqor? 25 ming bu kuchma. Qichma ekan, ay. 25 ming. Aytilishi, jek qilishdi o'shancha. Kami bor. 25 ming kemi bor ekan. Aka. Assalomu alaykum Ashata. Nima olib keldingiz? Mana qo'zilarda. Nima bo'lib tatida kinoga tortibdimda. Bu yoq men Ashatan bo'ladi, legenda. 20 yildan beri mol olib sotib bilet. Yaxshi bo'lsin. Nima olib keldingiz? Irg'achi qo'chqor. Qo'chqor qancha bo'ldi? Ashatan. Buni 28 bo'ldi 200 so'm ekan. 28 ha. Ashatan bo'ladi, bozoringiz bersin ha. Mayli. Stelchi. Xabaring, xabaring. Ödediniz. Qanchaga surashi? Bo'ldi, normal. Qanchaga surashi tat? 20? Yo'q-ku. 25 ga soda bo'ldi. Yo'q-ku. Erkak qo'chqorlar ekan? Barakavun. Aka nima bular? Irg'ach qo'zilar ekan. 25 aka. Qo'zilar qancha bo'ldi aka? Irg'achi bular? Qancha bo'ldi qo'chqorlari? 17 mana. Aha. 13. Ha. 11. Irg'achisi ha? Irg'achisi mana. Irg'achisi 11 ming bo'libdir. Keng o'tib ketaychimi? Mana jambashi uzun, qo'chqor 17 ming bo'libdir, narxisi 13 ming bo'libdir ha? Bo'yda, mashallah qis kerak. Beri qarab qo'y mayli. Uzun bo'yli bola. Mayli. Mayli. Qancha asrash? Narxisi nima? Nima ekan u? Echki ekan? Qancha men qavatda taqa. Aka bo'lsam. Qancha qildingiz? 5000. Narxisi nima? Bering endi. Erta sahar bilan baraka. Qana o'taychi ko'rsataychi shuni. 10 mingga. Bo'ldi shu. Bu serkavin ne bu? Echki ekan mana. 10 ming bo'ldi. Taka qancha bo'ldi aka? Assalomu alaykum. Ey serka kechirasiz. Qancha bo'ldi? 15 ta. Aytilishi 15 ming ekan. Qilsha legal ha? Bosrashi legal. 12 ga beradi, 12 ga. Yetam qaçatışdan. Qabulcan ketdi mol bozorga. 11 qilishib turman. Sen olib kelding shularni? Pastan kelar. Assalomu alaykum. Uloqlar aralashib aytdingiz mi? Serke urg'achi 6 dan da o'tamiz. 6 mingdan. Serkesi sotib bitti urg'achilari qaptir 6 mingdan ekan. Legiz jelbirep 30 sotikdan 2 yer sotilayotgan. Dokumentlari bit bardıq joyinda. Qadamjoy rayonu Aqturpaq aylanmagı Jaştilek ayылынан arkаны билесиздер, аркадан бир аз эле жүргөндө 5 мүнөт ичкетти. Теп-тегиз жеримне караңыздар, суунун башы ошол үйдөн башталып, бул жагы болсо жакындап кеткен ошол агыл бүткөн жер, мына кырын көрдүңүздөр, кырындай бүткөн жер. Ошол жерде болсо мына караңыздар, гиляс бак, граница болсо, аз көрсөтөйүн. Мына шу гилястын кыры ошол бетон бүткөн жерден, мына бетон дубал бүткөн жерден ошондо мына гилястар кететкенде эки адам эки бөлүп алсач, бул жагы дагы өзүнчө сатылат. 3 миллион сом баасы кеми бар. Бул жагыда дагы мына бетон дубал куюлган багын. Нар жакта ошол теректерден башталат. Мына теп-тегиз жер мына теректерден 3 миллион сом кеми бар. Төмөндөгү номерлерге чалып алып коюңуздар, жер издегендер мына сонун жардамы. Кызыл китеби бар, документтер бүт бар, жайында талаш тартышта эмес. Мына аластар үй салып жашай бересиздер, мына бетон коюп коюптур. Чалыңыздар. Bu echki mana hozir ko'z oldimizda sotildi mana. Kelingizlar, men echkini tartib qo'yayın ha. Aka. 12 ming. 12 mingga sotildi mana shu echki mana. Bozoringizlar bersin mana. Qancha aka bu uloq? 6 ming. 6 ming bo'l. Irg'acha? Aka. 6 ming mana uloq. Aytilishi 6 ming so'm ekan. Bundan da boshqacha parodadagi emek keptir. Echki bu?
Zanin Alpi. Qanday degan? Zanin Alpi degan paroda. Zanin Alpi degan paroda süt bag'atindaga. Echki, ha? Taka. Taka ekan, oy, kechirasiz, taka. Aprelda oxirida ekizishadi. Aprelning oxirida. Bu yoqqa. Bu yoqqa. Bu yoqqa. Shunday tur. Qancha bo'ldi? Puli qancha bo'ldi baqchasi? Har kim qilyapti. Endi qancha qildi? Oxiri 25. 25 mingga to'xtalib tur buni. Ko'targan, bozor ko'targan. Taka ekan. Buni ham o'zining parodasiga qo'shish kerak-da buni. Chaydarga qo'ysang, o'shadan tushgan uloq sutli bo'lib cho'ngroq bo'ladi. O'shan kelsa, hali sanda emas, sapatomda tushadi. To'g'ri. Buning parodasi irg'achisi $700 Buldog'i bormi? Undacha shulla qoldi. Irg'ach chevchim qoldi bo'g'oz. Yaxshi, bo'g'oz. Eskilarni sotdim. Yaxshi, bozoringizni bersin. Qanchaga suraverdingiz ham Maqsaqal? Uloqlarda ham cho'chitib berdim, ha. 5,5 bo'ladi. Bu qo'yibdi bu, ha, bosh ekan, ha. 3,15,5 mingga. Soda qilishyapti. Sodaga ko'tarishib suylashyapti. O'tganda urushpangizlar, bizda qildi deganini shunday tushuningizni o'ranan, o'yingizlar jamon ekan sizlar o'tganda. Kommentariyaga yozib chiqyapti, u qilib tashadi bu deb. Ko'rdingizlar, baylagan chapang'ora baylayaptir. Ne bu? Serka. Assalomu alaykum. Qanday ishlaringiz yaxshimi? Qanchaga ko'tarishdi? 19 ming qilishyapti. Ha, yaxshi. 19 ming bog'a ko'tarishdi mana akam to'g'ri aytdi. Berganingiz yo'q. Bozoringiz bersin. 19 ming bog'. Bugun 2-yanvar bardig'i bayramdan chiqalak. Старый Новый год, eski yil yangi yil qilib, muljaqlar bo'sh mana odamlar ozroq kelibdir bu yoqqa. Mana qarangizlar. Mana yaxshilaqa qo'chqorlar ekan. Qanchadan bo'ldi qo'chqorlar aka? Esi javob ekan bu. Shular o'yingizcha qancha ekan shular? 17-18 mingdan ekan-da mana. O'sha jaraytni eshitding, quyruqlari cho'ng-cho'ng, putu qo'llari uzun-uzun qo'chqorlar ekan mana. Assalomu alaykum. Bular bor qo'chqorlarmi aka? Qanchadan bo'ldi? Joy sizlar. 17 ming, 700 dan sotib oldim. 78 dan sotib oldim. Bular hali qo'zi, ha? 17 ming 700 shunday ekan mana. Uzun-uzun qo'chqorlar ekan mana. Shunday qo'chqorlarni olib boqingizlar. 17 mingdan ekan mana. 17 mingdan, 17 ming 18 mingdan ekan mana suylash. Mana ol yerda ham bir narsa valuta to'xshaydi. Rasamana soda. Qarangizlar. Optimga soda bolta ekan aka? Qanchada tatgan? 17 mingdan oltatgan. Har biri, ha? Qancha ekan biri bilmadingiz? 11 shtuk ekan. 11 shtuk qo'chqorlar ekan. 17 mingdan mana. Berib aytadi. Berib aytadi 17 mingdan mana. 100 so'mdan qo'shsa beradi. 192 ming mana. 10 ming so'm pul bering, kel qo'lim qolmadi. Okey. Okey. Bozor to'ng mana qarangizlar. Ko'pchiligi kelmadi bugun 2-yanvarda. O'sha sababdan. Assalomu alaykum. Qo'chqorini sotib qo'ying, ha? Bo'ladi? Qancha ming bo'ldi aka bu? Bu qancha tish bo'lib qoldi shunda? Bultirqi qo'zi mana 21800 bo'lib tur buna. Yaxshi qo'chqor ekan buna. 21800. Nazaringiz bersin. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ldi qo'chqorlar aka? Oxirgi so'ragan qardaringiz qancha so'radi? Oxirgi so'ralgan qancha so'rashdi aka? Aka juuga so'radi. Yaxshi. 42 ming bo'lib turibdi qora qo'chqorlar juuga. Bering mana biz ham kelib qolgan. Qancha bo'ldi? 700. Yaxshi kiravering men siz tarafim aka, men siz tarafim mayli. Sizni tortmayman qijalat bo'ng. Darsga so'rayvering. 17 ming qanchadan bo'ldi? Ha. 17 dan bo'lib tur aka. Qo'chqorlar. 31 ming bo'ldi. Qo'zi. Tish buzeli. Bo'lgan 31 mingdan, ha? Buni qarangizlar, buni qarangizlar mana. Tish buzeli qo'zi. Tish buzeli qo'zi ekan mana. Qarashan.
Aralaş bir araşan mı? Araşan mı? Kozu lan Kozusu mu? 31 min ha? Satıldı. Satıldı. Satılıptır 31 minge satılıptır. Kança boldu? Kança kettik ha? 18 mingden ketdi mına qo'chqorlar mına. Bugun daratda olib kelganingizga yarasa sodalarni ustiga kelatamiz. Buna qarangizlar, cho'ng qo'chqorlar mına ko'z tevasin. 3 qo'chqor ekan. Shular satıldı baka. Siznikimi? Qanchadan bo'ldi? 50'den de ortam 37'den 5 öder. Bular 4 dish hozir ha, 4 dish. 4 dish bo'lib tur buni 50 mingdan aytilishi. 30 qancha dedingiz? 30 qanchadan so'rashdi? 37 mingdan so'rabdi. Üçöv birde ekan, ошол нар жагыдагы бирдей эле окшойт, 4 тең а? Булар пародан эмне ака? Ассаламу алейкум. Пародан эмне булар? Бисар аралаш чоң кочкорлор экен мына. 37 миңден болуп жакшы. Мына сүйлөштү окшойт а? Канча болду? 27 жыл. Бойлору бирдей экен мына. Не парода бул ака? Araşan çalış ekan 27 mingga soda bo'ldi ekan. Bu so'rashdimi aka? 30 ming ha? 30 ming kemi bor deb buna. Yaxshi bozoringizlar biz buna yaxshi qo'chqorlar ekan. 50 mingdan so'ratasizmi? 50 ming aytilishi. Qancha mingga baga so'rashdi? 36.500 bo'pti buna qo'chqor. Bazarınızları versin. Ne uzakta dağı çoğun qo'chqor. Uzakta dağı çoğun qo'chqor buna. 30 mingdan 35 mingga chayan ekan da. Uzar. Bazarınızları versin. Kanalga qattiq qo'llab qo'yingizlar.